Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Msiba mziro ikao ngoremao mashababi ya Komori hoji mrefu. Msiba mziro ikao ngoremao ze famille heni mbaba nurjihundao upaswa roha. Ilaika ya de le 1er août. Mwanama hanitsa hamhadisi hari mwa Facebook yoka hajuanzani shemba. Sha messenger ya hangu kaitu urendaje kairiri irishanjiza WhatsApp ufahimuhe muntu huishamba ba ojo mwana nyamundo rangu o makatia la ratushindara rarongoa. Okay, hantine numero na maonzani wangu bala hakanzar lahane wananyamru kao deheliyo bala hanzar lahane. Mwenyezi Mungu kajanike bahati okaya nike mongoni no wandu wajumuishia makaulu ya mwiso hono duniani. Tsirengoni rozinji zenongo izo zinlawa hoitwani mtueshele haba naona onrwani identifie wafatu he mwananyasi wanendaje mtueshele haba le mwananyasi bala hakanzar lahane. Ibinge skauja umsomungo nirongoze wanaama wa Komori kaongo adunga we video yangu yena ritskena mwananyasi ulio hule nasi heliyo hadori manke hari mwantumbili au ntundaru aheti joka ya zavira. Mwanyasi hasani hari lawa mwanadamu ikao hakamru wa mahaba yahe no mabani hahe hakamru wa mahaba ikao heni ndongo wa mwambia hatokane mnante wahe ni mnandevu wahe ni mna ndongo hamba yetotseha heni ndongo ya hamba yetotseha hasani hakamru ikao hakamnyezi Mungu mrimwema uko humo msiruni nande mwana nyasi abo yakaya abantu hasahari lao. Ibinge inika ya hubba imakatianu nisane nijeba nurendeho marangani hosoni mwana nyasi kazwini kao wende mwananya ikao imakatianu ngamjuo ka ngehari mwa msiba zaidi hana mritoka uyonti riwabeshe umono achanga yuka ani mbabano rilio wafati huo uripasa sonti pia ngasina umswiba wahe mwananyasi yoka umru rakabadzima umru rakahanzana umru yatsukanania umru ikao rikauona mahaba ya hene jeunesse nana ula utamaduni wa Komori haka mru mongoni haka mongoni mweze ndinga za utamaduni wa Komori. Ibinge imwanyasi tsoi halawa hama doana anya ikao garijo mashababi menji wa he Afrika ikao wenji ngwafyao harumaze bahari mbali na mbali za he dunia. Ibinge dukaya ndengeshwa bahashinu imwanyasi Mwenyezi Mungu jojelia yakende mru jodiliza haruma dunia dunia wajue ukaya banzenozi nunge bidio mashababi haswatan mashababi ya Komori rengahithi na ndongo hamada zenu rione daraja ni rijushinda ili rizie nzi hamada yenu ili wananyasi wasisohenda pia umsibao uja mziro haruma daraja nziro izo karna mwana ni dhamana ulio haruma daula ya Komori ni dhamana ulio heni mbabani toka uyonti ya vehamuno atanga harima mashababi ya Komori ikao ngarilati zao wananyasi uka henu siku ngarilati zao wananyasi harmaze bahari za he dunia. Ngebidio rijiuzisele suala rende daraja rijojo hunda shawiri hoso ni masuala ziro hamada linu yokaya wananyasi pia wangamia harmaze bahari za he dunia.
ujo wakati okayasi mashababi riredzitso harumwaze noozenu eshawiri ndashivi eshawiri yoshinda riwane na ndongo hamada zenu wananyasi watsodo tongo heli nuja uja ngarjoka ya ngwaroho wenji shamsibati msiba wafatiti wafati ngam amini mwananya siasani harirundu mwa majofu ya moya atweni babani kaungasi rishia mwananya siokaya ibidi irihondane wakati risakarie wadzima ibidi irihondane wakati ritsopara na uritsoonana vahanu yokaya ritsehe omwisotsa unwe mwanya sitsoihede kabati mzima utoka wahia mpare au kaya mlahe kabati mzima utungojoka humuona kaburi ya juo mbabanu mwanya siakahajishiwa uo msiba mziro kao ngoondawe mashababi ya komodo venge ngarijoka za unda hasani isozi hundu na mashababi wenji ngarijoka ya wenji tsena ngwatsinguta pala uende watante shansi wajue eba ngarjushida rivire ruaswili eba karushida rivire umsiba urireme zaidi okaya eni mwanadamu ulo na imani ngutoshelea wala wartonjua makaburi yao utoshelea wabaki ma wajohanza wafanye nzia na msafarama na unu eni shababi mwenza irubi na riruhe matsozi okaya ya kerema ya mashababi ya baki eni shababi mwenza irubi na shemeze mshemezo ya rilemewa ulatoa na nyasi rilemewa wananyasi msiku ritsoerwa maiti ya wananyasi garikawa linurida zata nini mashababi ya komodo garikawani nuata dini mashababi ya komori yendelee harma daraja riaka ya kingi ya utamaduni riaka ya kingi ya maisha riaka ya kingi ya ze comment dire ze mihima za famii wonti pia wajibamba hamaisha madziro yaliyo masiwani za kilarba umwananyasi kao mongoni mwandu wanda wazingara utamaduni wa Komoro ya hajamaiti harma zebahari za Espanya besena na dahobini na Maroko hiyo bengeno ushemeza paro mshemezo unuka ya ngwenda wenji shamsibati msiba ngaboko ngwara rusa wanduze roho emiyo risande sonzi piani mraro hele tsozilahe likerema lahe mashababi ya Komoro ka ritsola ta hamzima hata risaja kweza takweza ngari tumao rirejairi une wananyasi rijuru miyafu rahar maze famii retuma wananyasi wende pia ngarjoka rumiyasi nalo inshallah ya rabbi retuma rirejaye amwema siwa rende karipar samba venyenga wananyasi wangamia wonti pia
wapia mas bahari kakarona makaburi ngarjoka rumasi nado ko yamba na ritume na no wazirumia tsawanuende pia wahima urumia zambuza awar mazamaliza hatu radio zibalia tsawanuende kawazata bevenye ngabaki nguna pata makini ze famille zahe mwana nyasi eni babanu ikaongwa orolo maanga rolo ngazija wazidia imani nomba dua kaya izahunda mwana nyasi zitihunde mwana nyasi wasaya huanza mungu wakai mashababi wasawa hundu makazi wakaya wakensi risimame sonti pia hata munuri liori juheri rirejei harimwaze ntiza hatu rendera keiho rionera rione tabu harimwe masiwa ya hatu biidhnillahi lkarimu bangari jua ukaya imanazi nupia yanumaisha masongefu nde ya tonga wananyasi walo tayari wadunge riskila waja wake kwaja shaula totapia wende watahi vimeyeri harimwa ya dunia rane jakati njia harma elivin abu manama ikao halakomori handarenge Kenya waja hata Nairobi ngwendao wafanye vala wanrua virao watoe miko watoaza sentuiri nezenkabwa onu mwana nyasi mkomori yashemeza bala bwe mwana nyasi anabiokaya ona mzaza hatu mnungu bati nati pasha volinzi madamina ba wongu joshina unike detainro kamfikiria kakaribu za kweli ya kuona ze habari hizo alafu mwananyasi bala hafanisha mwade baada hafanisha mwade bala hasana idea tahiro bushini ngomjwao nzia za bushini hokata zinuzitilwa lakile pia ikamuhimu ndungubiro misantini no vira misantini hata ajuka wasuli bushini bayi hende Dar es Salaam hende Nairobi bala haremeshe habala waja wandu arbaka mkomori bala ya mesea ya nda forme wamba vinanroza medicine handha hasana amrani memba bibala hasana amrani jemba bibala hata wajuka ujana mametse bala wa hendri bala onze uangale mwananyasi bala shanga bisho kao hata wajua sulipari wanu sulipari mesewe shiaka mwananyasi hafariki uo msiba mziro hardiana mbiokange na mjombae afensha mwade we mwanama uwashi mbonku afensha mwade aviholo lopitali ya mbeni wende wambukaya zenozinuka tiza hatu na sohamoroni bayo swali maarufu henda tulwa damu ito ulingana ne damu ya hai emrola hafarikiana ne dunia Addis Abeba d'accord wenge tawe mwanamsho wangu Salma ngwambu uka Addis Abeba huono ze habari hizo antuke mwanama wahana ndio kaya harenge Kenya Airways ya kunambia ze habari mwanama wa shimbwa mkuu ibenge baada ya neleza za habari hizo ngamusole suala ukahe ikartone hatorini ukaya tsasi karsina hopulia ngarjuka tayari zefamiza hatu zende za memoyo harma zenzi ya hizo hotopasha mvio zosi hana mvio no hana mvio hata wende watahe unono uo ya mharemeshe haende olopitali elmarufu enda tulwa damu ito lingana nae hafarikiana ne dunia ono uoi hambaka na mbada bidabi hama onzende bushini zenzi ya zibalwa akaobliji ya viremala no viramala laala kisajuka vala nzi ya bushini ikanzi ya yoka ivirishi na kabula 2 heures de temps et 3 heures de temps juifanya wasuli bushini kejejo kasa wane zilera ya kabira hata wasuli ho ende yo hata jia ende bushini zeno hizo ze fami pia sinderlo ma victim harmonose heli wakumori karnala shetwani raona realite rlonio bandu kwa doteza na unono hao wandu kwa doteza nezevi raile wakai komori ngarite zao harma daraja nziro mbavano komori ya waswili iwaswili harma daraja nziro
ngartimo jo kadoma moja wa manguzi ala kulli hal rajula shawiri komori hatu rajwara ka itifaki rawania ramruambo ngerejimu ramruambo kati rejimu rajwa shawiri la komori bai komori zo ndabuze douleur zinu zo ngazirenda oje wandu walangu wajisahilishao ngwashino unduze tartibu ikazi jazaze famisa hao washindi wajunda tartibu hata waja avantage harmo mdale hado warengwa avio ijuka ya uharaka zifamiza wende wandu zihiro shasisi wa mkandra mainda sindo wandu wakao ngari dhulumi hao harma daraja ushababi ngo desespere ngo daraja wende wefe harma ze bahari zahe dunia kamili ulomwade hazingamanyi harma uzingamanyifu hokaendo enda harma l'hôpital hokomori unono katsuparisa kinyumengo ndo hazidi maradhi mai yende daraja ukaya yambe nguroho ngukohula hando no hando hata hamamora ngu harma bo el marufu bala elera yajoka ujwana mbada bidabia mwanzo yende daraja yende mahala yende yahunde zihiro nguzingamanyi harma zenzi hizo hende hafarika honziani ewe za tunalezi ndo tsodoambia ematsozi yanunga jwenda hata yome besho mwana hafariki na kabati nonziro amakamrungudziwe mwana mre kamrungudziwe mwana bahi besho mwana hafariki dari rendawo iho ematsozi karna hunda matsozi yoroha he matsozi ya rosha we komori ho jimlifunu ewa komore kamrantize gonore male kotishe biaka mwelewa ka ovanue komori yazinga manyiha isimba vanu vale ngasi wandu yokari jojua rikensi wadzima riunde shawiri shobiri liya ze mashababi yanu riunde shawiri shobiri liya onono hatu ngasi maka Pablo kari joshinda zifanye ekarele okangasi na principe yokari wanenizo shara ili ngabo siranzori wanenizo na warizire maokoti wamba ukana na mdoka zana ono karno paroshindari hunde le eshawiri mpia ijokaya ngejoja ya unile toifa ngarso joka jumorohe matsozi yana ngarso shamnyezi mnguri ono ngono izo rai harmo majofu ya moya hatu nyezi mngu mono yani nyimprofiteo ze situation zinu mwerenga mwejina imesha no zinjize le toifa le rehanansi nyezi mngu mononi nyezi mnguri oneze roho za hatu emashababi tsawanu pia wangamilia harima ze bahari za dunia kamili kabati mwana waje wenji wangamilia wandu ikao wanadamu ikao ngarijua wandu ikao wandu waka urindritsa ono emiji hatu ni mabavu ya hatu harima utamaduni harima ilmu wandu pia ndo wasampanyiha hemaisha masongefu yalo harima ikomori hatu waruha pia wabambaza zensi hizo ili wende waespere wajushina wende mbavanu wavire waje Europe izo ngabo wandu waremawe mafavali wanu msiruwe warema makoti zefa mingi zo abonga ziroho matsozi zefa mingi zo abonga ngizo harma zilindi zefa mingi zo abonga zo jumosheneza zefa mingi zo abonga zo harma dulweri na wasaya webaki abo erema makoti na wasa wamba na mtsongele toifa ketibure ngabo problemu de manara wasuile daraja inu ngabo problemu emane mashababi pia rabamba rajwarata waravira imo pia hata rijemala madahunu dapoka ewandu madhamana walo yapo ngwasonga ole toifa ngasima kapablo kari risubuti rimerida ilera bezina zibadili rijoshinda zibadili kangaranzao ngariona osonge funu ende helinu hata ndini bwa komori ngasura nsema shababi etamaya ya komori yangamili ho barini harma bahari kekerono makaburi daiba jau yode domshemezo hangu na kamwemu nushemeze masiyo yanu ukarendele no marangani osoni mwemwe nama mwananyasi waroho njema hafarikiana na dunia imakatirlo nao yanu Mwenyezi Mungu jojelia kaparo harma khairi
Mwenyezi Mungu jojelia ka amani za Mungu izonde zambalia humalaliyo. Mwenyezi Mungu ajelie irti wasuli daraja kaya rdiri vereshaya harma mwana wasaya. Mwenyezi Mungu ajelie irti vereshaya harma shababi wasaya. Mwenyezi Mungu ajelie irti vereshaya harma mwadi ya maonzende atahizi hiro shari wasudishane daraja yokaya zembi pia zilo harmwe Komori zibe harmwe bahara kerwa fumbu ruwa solidaraja wonono rutashe Komori ruwa solidaraja maenshari tashe Komori ruwa solidaraja ukaze nozo pia zikiha Komori rijo wasuli ukaze dulo rizo zilawe rijo kaya mnujo kanuwadi wahahe ya fariki habo Mungu hanza au mnujo kana ngujohenda habo Mwenyezi Mungu amba undu wakati ya hamba wende shaitije daraja ukaya ridori hajolo madhamana waju kango mai sha rihunde madhamana waju sikinia wanansi waju sikinia mashababi waju sikinia marandazi rijojo wasuli daraja ukasonzi pia imatozianu ya hume rikihar mafuraha na raha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.